la conférence épiscopale du Rwanda a été honorée d'accueillir les assises du comité permanent de la CEAC de cette année 2024. Le diocèse de Ruhengeri s'est particulièrement réjoui d'accueillir cet événement ecclésial. Je remercie mes confrères dans l'épiscopat, membres du comité permanent de la CEAC, d'être venus à cette rencontre d'une grande importance dans l'Église Famille de Dieu dans notre région des Grands Lacs. Merci pour le travail réalisé ensemble au cours de ces travaux et nous espérons un meilleur suivi pour le bien de notre sous-région à tous les niveaux. Continuons à prier pour la paix dans notre sous-région des Grands Lacs et continuons notre engagement au service de nos églises, de notre zone ASEA. Bavandimwe rero, muri iyi minsi tumaze guhera ku itariki ya 23 kugeza uyu munsi, twateraniye hano mu Ruhengeri mu nama isanzwe ya komite permanent ya CEAC. Muri iyi nama tumaze n'iminsi twagarutse cyane icyiciro cya mbere cya sinodi yabereye i Roma, kandi twifuje gukomeza imyiteguro twitegura icyiciro cya kabiri kizabera i Roma mu kwezi k'Ukwakira uyu mwaka. Twakiriye neza uburyo abepiskopi gatolika muri Afurika bakiriye imigisha igenerwa aba bana bahuje ibitsina byasohotse muri ya nyandiko yavuye i Roma, Fiducia Supplicans. Bakaba tubona ko icyicaro gikuru cy'i Roma cyumvise impungenge twari dufite, kandi ikaba yarumvise uburyo twebwe tutemera ibijyanye n'umugisha aba bana bahuje ibitsina. Twabonye umwanya wihariye wo kuganira uko duhagaze muri za diyoseze zacu mu butumwa bwacu muri ibihugu byacu bitatu, u Rwanda, Burundi na Kongo. Tukaba twishimira umuhate abakristo bacu bagaragaza mu kwemera kwabo nubwo bari mu bihe bikomeye by'ubuzima bwabo. Ntibacogore gukomera kuri Kristo muri ibi bihe turimo birangwa no gutera Imana umugongo. Tukaba dushimira abo dufatanya ubutumwa mu nzego zose, abarayiki, abari kure n'abari hafi, tubashimira uburyo bitanga mu butumwa bwabo muri Kiliziya. Ari abo ari n'abandi bose bagaragaza ubwitange, turabashimira kandi
turabasabira umugisha w'Imana. Mu kugaragaza urukundo dufitiye abavandimwe bacu, cyane cyane abari mu kaga, dukurikije amagambo y'ivanjiri dusanga mu ivanjiri ya Matayo umutwe wa 25 kuva ku 35 kugeza ku 36. Nari umunyamahanga muranyakira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muza kunsura, nari ndi mu buroko muza kunsura. Mu gukurikiza rero aya magambo y'ivanjiri ya Matayo umutwe wa 25, ejo tuzajya gusura abavandimwe bacu bari mu nkambi y'impunzi Ikiziba, ni mu karere ka Karongi mu ntara y'Uburengerazuba, ni muri diyoseze ya Nyundo. Abepiskopi banyu tubabazwa cyane n'uburyo imibanire y'ibihugu byacu ihagaze ubu ngubu. Tukaba dukomeje gutakamba kugira ngo abafite ububasha bubake ibiraro bihuza abantu, aho kugira ngo bashyireho inkuta zitandukanya abantu, bitandukanya abatuye ibihugu, ahubwo tukaba twifuza ko hashakwa ibihuza abantu. Muri urwo rwego rero, icyemezo giherutse cyo gufunga imipaka yo ku butaka ihuza u Rwanda n'u Burundi byaratubabaje cyane, kandi bidutera guhangayika iyo dutekereza ubuzima bw'abatuye ibihugu byacu, cyane cyane abegereye imipaka bari babeshejweho n'ubuhahirane. Tukaba twifuza ko haba kuganira maze hakonerwa ibisubizo ibibazo bibangamiye imibanire myiza y'abatuye ibihugu byacu. Iyo umuntu yitegereje rero ukuntu amahoro abangamiwe ndetse n'ibibazo biri mu bihugu byacu, aho abantu bashobora guhahirana, tukaba dusaba kugira ngo Roho w'Imana amurikire bose muri bihugu byacu, kugira ngo nko ku munsi wa Pentekosti, mu gihe abantu bafite ibitekerezo bitandukanye, inkomoko zitandukanye, indimi zitandukanye n'imico, bazirikane ko turi abavandimwe. Nk'uko Pawulo Mutagatifu yabyandikiye Abanyagalati, nta Muyahudi, nta Mugereki, nta mucakara, nta muntu wigenga, nta mugabo, nta mugore, kuko twese turi abavandimwe muri Kristo. Mu gusoza rero, twibukiranyije ko mu murongo w'ibyo twemeje mu nama twahuriyemo i Roma ku cyumweru tariki 28 z'uku kwezi, abepiskopi bo mu bihugu byacu ko ari bitatu
abasaseredoti, abakristu bo mu bihugu byacu uko ari bitatu tuzahurira i Goma uburyo kugaragaza ko turi hafi y'abari abavandimwe bacu bari mu karere kajahajwe n'intambara. Misa tuzatura ku cyumweru ikazaba ari iyo gusaba amahoro cyane cyane muri aka karere kacu k'ibiyaga bigari. Nongeyeho rero akanje gakeregeshwa muzadutware mu isengesho. Ubu turi kureba uburyo usibye abepiskopi gatolika mu Rwanda tuzajyayo hagira n'itsinda ry'abakristo bavuye mu Rwanda. Twifuje ko abakristo bo muri paruwasi bo muri diocese ya Nyundo bari hafi ya Kongo cyane hariya ku Gisenyi ku Muhato, kimwe n'abakristo abasaseredoti n'abiyegura Imana bazaturuka hano mu Ruhengeri bazabahagararira tugasangira isengesho, ariko namwe aho muzaba muri tuzayitunze umwe mu isengesho. Mu gusoza rero ubutumwa bwacu twagarutse kwiyemeza gukomeza gusenga no gukora ku buryo amahoro aganza muri aka karere kacu k'ibiyaga bigari. Twifashijwemo n'abo mutagatifu kandi tubikesha ubuvunyi bw'umubyeyi Bikira Mariya mwamikazi wa Fatima, dushobore gusoza ubutumwa bwacu bwo guhuza abantu bagahuza imitima, kuko twese turi abana b'Imana. Dukomeze rero dusabe amahoro muri aka karere kacu k'ibiyaga bigari. Dusoza rero tubararika ngo mukomeze murangwe n'isengesho yo gusabira amahoro muri aka karere kacu k'ibiyaga bigari, kandi muba inkunzi z'amahoro n'abagabuzi b'amahoro aho muri hose. Jewe ndi Musenyeri Bonaventure Nahimana, umwepiskopi mukuru wa diocese nkuru ya Gitega, nkaba ndongoye inama y'episkopi katolika b'i Burundi kandi mpagarariye na diocese ya Rutana. Murakoze cyane nyicyo Musenyeri, murangije iminsi igera kuri 3 y'inama ya komite permanence yake. Ise muri inama mwagarutse kuki? Iyi nama ya komite permanence yake twama tuyigira uko umwaka utaje. Mu nama twagiriye ngaha i Ruhengeri twaragarutse ku bintu bikuru bitatu. Ubwa mbere twarahanahanya amakuru araba aya ma ecclesia yacu muri bihugu bitatu, u Rwanda, u Burundi na Kongo. Turagaruka ku ngorane zama zihanze ibihugu byacu shingiye ku mutekano, ku mahoro, na cyane cyane haba muri ubuseruko bwa Kongo, eka haba mbere no ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda vyugawe. Twebwe rero nka bungere b'ecclesia biratubabaza cyane kuko twese dusangiye vyinshi, turabavukanyi, twabwijwe gushobora kubana neza mu mahoro no mu mvubikano, ariko tukabona ko kuvya imyaka itari mike ivyo bazo biguma bigaruka. Twebwe tukishinga rero yuko twotanga intererano kugira ngo dufashe abanyagihugu abakristo bacu kubana neza mu mahoro. Mugabo twabona yuko bifatiye kure, bifatiye henshi. Ivyo twebwe dushobora gukora no gutera kamo abakristo bose
dushinzwe kandi tukabasaba yuko bosenga bashimitse ntibihebure kuko amahoro ni ingabirano y'Imana tuzi neza yuko ishobora kuyaturonsa umwanya ibona ko twebwe nyene dushobora kuyakira kandi tukayaremesha. Murakoze cyane Nyicyo Musenyeri. Umwaka ushize Kiliziya Gatolika mu Burundi mwahimbaje yubile imyaka 125 ivanjiri igeze mu Burundi. Mutunyure mu mucamake ni gute mwahimbaje iyo yubile mu gihugu cy'u Burundi? Ego cyane urakoze. Mu mwaka uheze twarahimbaje yubile y'imyaka 125 inkuru nziza itanguye gusamirana mu gihugu cy'u Burundi. Twarayihimbaje mu kanyamuneza kandi nibuka ko n'abanyamakuru wa Pacis TV bari baje kwifatanya natwe kumwe na bepiskope bari baserukiye Ecclesia y'u Rwanda, vyerekana n'ubu bumwe dusangiye mu Ecclesia yacu ko vy'ukuri tuvukana, uretse yuko turi muri shirahamwe rya ASEAC u Rwanda n'u Burundi turasanganywe ishirahamwe rya Koreb, kandi n'ama Ecclesia yacu mu ntango yari hamwe ko twese twarigeze kuba muri Vikaria ya Kivu yari ifatanije u Rwanda n'u Burundi. Rero no mu vy'ukwemera hari vyinshi dusangiye n'Ecclesia y'u Rwanda, nagico tuma twahimbawe nuko n'abavukanye b'Abanyarwanda bari baje kwifatanya natwe muri ako kanyamuneza k'iyo yubile. Twayihimbaje dufatiye ku gukenguruka Imana ya twihishutsa twiyeretse ikadushikiriza ijambo ryayo, tugakengurira duciye ku ngo urukristo kuko ariyo ngabirano nkuru. Ingo urukristo zagize uruhara rukomeye mu gukwiza hose mu kumenyekanisha ijambo ry'Imana, bihereye ku babatijwe ari umugabo n'umugore bagaca bigisha abana babo nabo bakabatizwa bagaca babonuka ku mashure, abandi nabo mbere bagaca babamenyesha Imana bagenda mu zindi ntara zitaramenya inkuru nziza. Nubamenyesha ko n'uyu mwaka nyene tuzohimbaza yure imyaka 125 ya paruwase ya Mugera, paruwase ya kabiri mu Burundi, ari naho umwepiskopi wa mbere w'u Burundi yashikiye. Ni naho twahimbarije niyo yubile ahasanzwe hari ikirimba ca Bikira Mariya umugabekazi w'i Lourdes. Murakoze cyane Nyicyo Musenyeri. Musobanura gute kuba abamisioneri bagejeje inkuru nziza mu Burundi barambutse bakaza mu Rwanda, u Rwanda n'ubundi rwahoze muri Vikariyati ya Rwanda n'ubundi n'igice cya Kongo, Beni, Butembo na Tanzania n'ahandi, mukabona igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi bigiye guhimbaza yubile bikurikiranye, mukaba mubona amataka? Ibyo bintu mubisobanura gute ku ruhande rwa Kiliziya Gatolika? Ku ruhande rwa Kiliziya Gatolika birerekana ubucuti n'ubumwe buri hagati yacu budashingiye kuko dusangiye imbibe, dusangiye akarere, ko dusangiye imico, dusangiye ururimi, ariko n'abadushikirije ukwemera bakudushikirije mu kiringo kimwe kandi bari bamwe. Kandi uko kwemera kuri twebwe Abarundi, ababikira ba mbere bihebeye Imana baje ni Rwanda, abaseminari ba mbere bamaze kuva ku Shirombo bize ikabwayi, abiseminari ntoyi, abiseminari nkuru, ku buryo n'abasaserdoti ba mbere b'Abarundi barerewe ngaha i Rwanda. Ico reka dutuma tubwirizwa gukomeza umuvukano n'ubucuti dufitaniye hagati y'aya ma Ecclesia yacu, tukarengera ibindi bibazo bishobora kuva ku mvo nyinshi, ari imvo za politika, ari imvo z'ubutunzi, kuko mubona n'ubu twarigoye kugira ngo tuze kuba hamwe
n'abavukanyi bacu n'ivyo bibazo dushobore kubiganira kandi turondera inzira y'amahoro ku bakristu bacu bose bari muri aka karere. Nyicyo musenyera akabazo ka nyuma Kiliziya Gatolika mu Rwanda mu kwezi gutaha kwa kabiri izatangira umwaka wa yubile n'abahimbaza yubile imyaka 125 u Rwanda rumenye Yezu Kristo n'imyaka 2025 Yezu Kristo yigize umuntu. Nubuhe butumwa waha abakristo muri Kiliziya Gatolika mu Rwanda bazinjira mu mwaka wa yubile mu minsi ya vuba? Ubwa mbere nuko mbwira abakristo b'u Rwanda yuko dusangiye ako kanyamuneza kiyo yubile y'imyaka 125 kandi nkuko baje kudufasha kwigina yubile y'Eklezia y'u Burundi na twebwe ntituzotangwa kuza kubafasha kwigina yubile y'Eklezia y'u Rwanda nkuko na yubile y'Eklezia yaho aheze imyaka 2025 jambo w'Imana yigize umuntu turayisangiye kuko ari Eklezia yose. Abavukanyi b'u Rwanda rero nogira nti bafate akakanya nk'ingabirano y'Imana kugira ngo ashobore kurimbura neza iyo baje bava niyo batera baje kugira ngo binagure muri uko kwemera baronse kandi bashobore gushishikara bakugendera ariko bagenda no kukumenyesha mu bindi bihugu no mu zindi ntara. Murakoze cyane cyo Monseigneur